smo ovako se budimo svakoga jutra, ali evo ovo je jedno posebno jutro s obzirom da performans koji ste vidjeli, odnosno izvođenje ove numere, jeste, možemo da kažemo, da je obeležavanja postojanja Britanskog saveta u našoj zemlji 70 godina. Jackie, please, you can join us. Yeah. Dakle, British Council ili Britanski savet postoji već 70 godina u našoj zemlji u okviru obeležavanja ove godišnjice i tekućeg festivala u Guči. Imate priliku da se upoznate sa orkestrom Fanfara koji nam dolazi upravo iz Velike Britanije, a o kome ćemo pričati ovoga jutra sa našim gostom Andrewom Glassom iz Britanskog saveta i Jackie Grant iz Fanfara. Good morning and welcome. First, thank you for this. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na ovom sjajnom buđenju. Hvala i vama. Sad da čujemo, vi ste stvari ovdje rođeni, jel da? Kako ste se okupili tako sa svih strana sveta. Hvala vam što ste nas ovako predstavili. Šta je znači iza celog ovog koncepta, iza vašeg interesa za folk muziku? Da, mi smo sa svih strana se sakupili iz istočne Evrope. Zvuk istočne Evrope je nešto što je vrlo interesantno da se čuje u Velikoj Britaniji. Taj zvuk koji većina svirača ovde prenosi je prosto sjajan. Naša muzika za ljude sa zapada je onako malo čvršća, čvrsta za uho, jel da? Možda je malo teška i za sviranje, za... Da, jeste, teška je za sviranje, ali je sjajna je muzika u svakom slučaju, malo je teška za izvođenje. Mi sviramo od 2003. godine već ovom vrstu muzike i sada vi u stvari izvodite ovu muziku širom sveta. Da, pa u Velikoj Britaniji i u drugim mestima imamo razne ture. Svirali smo i sa Bobanom Markovićem, tako da je to ta veza koju imamo sa srpskom muzikom. Što se tiče proslave ove godišnjice rada Britanskog saveta, je li ovo deo aktivnosti u okviru ove proslave? Da, to je deo, mi 70 godina već radimo ovde, 500 godišnjica je Guče, pa smo mislili nešto da iskombinujemo, da prosto prenesemo znanje, iskustvo, da dođe do razmene znanja i iskustva između dve zemlje, Velike Britanije, Balkana, balkanske muzike. A ova grupa, ono što ona radi sličnu stvar. Kako je u stvari došlo do ove komunikacije, kako su se ljudi izuopšte zainteresovali za ovu vrstu muzike. Pa interes je dosta veliki, znate, ljudi su slušali o muziku, čuli je, pa su se tako, i zainteresovali. Da, mi smo imali vrlo pozitivne iskustva tamo kad smo bili na festivalu, kad vidite ljude kako igraju, decu kako igraju, kakav je to osjećaj. Da, vi ćete imati nastup u Guči, da, kasno smo se vratili, bilo je fenomenalno stvarno. Da li je bilo kako ste i očekivali da će biti? Pa, čitala sam dosta o tome, videla sam onako, šta se dešava, nisam išla tamo sa očekivanjima, ali sad sam bez teksta. Prosto sam se ovako na sve strane okretala i govorila sebima, vidi kako ovi igraju, vidi kako se vesele, vidi kako to rade. Mi smo na sceni razgovarali sa drugim muzičarima, dobro ne govorimo da isti jezik, ali isporazumevali smo se. Da, baš taj način komunikacije, kako između vas, komunikacija muzikom najlakše. Vraćamo se ponovo na ovu godišnjicu rada Britanskog saveta, da počeli smo mnoge nove projekte u saradnji sa Ministarstvom za prosvetu.
tu, zatim projekte koji se tiču profesionalnog razvoja, projekti koji pomažu razvoj državne službe, školi i razne druge stvari su u planu. Mi često volimo da mislimo da dobro govorimo engleski, da smo dobri domaćini, između ostalih stvari. Koji je sad tu, jel da, vaš utisak? Dobri ste što zaista i u pravu ste što ste obe stvari tiče. Engleski dobro se govori ovde, ja sam evo 4 godine ovde i zaista svedok sam koliko ste gostoljubivi. Ljudi su sjajni svugde. Znači, da sad očekujemo da vidimo fanfar orkestar iz sledeće godine. Da, naravno. Šta vam se najviše svidelo? Ćevapčići, same pljeskavice, pita sa spanaćem i sa višnjama. To se meni najviše svidelo. Šta ste sada izveli, šta ćete izvesti kasnije? Sljedeća stvar je iznenađenje za vas. I nadamo se da će vam se svidjeti ova prva, u svakom slučaju. Sigurno će nam se svidjeti i sljedeća. Izvolite. Slušajte i uživajte. Thank you very much.